أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس کتاب الادب المفرد 54. نویسکار امام البخاری، ترجمه عبدالعزیز خطیب. باب الدعاء عند الكربی. اف بشه هل در حق ودایه که وقتی که سر ما کتیت طنگه دل ما رحت بیا مو چو دعا بکن. حديث حفصة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب. ابن عباس هاتی نقل کردن خودش راضی بد بجه وقت پیغمبر خدا کتا تنگی که و دل وی رحت ببیا ناراحت ببیا هولی دعا دکر. کرب معنی او کرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. بلي خدا إله تنينه أو مازنه وحليمه حلموي برا وصبروي برا. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. جبلي خدا إله تنينه رب آسمان و أرضه هر أوا ورب عرش عظيم جي أوا خواه عرش عظيم وي تخته کو لسر و عالم اداره دیگه هر خواه وی تخته جي أوا يعني خواه سلطنت و حاکمیت و عالمه هر اوا. حديث حفصة يكي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال. عبد الرحمن كره أبو بكرة هو نقل كرند بيجا لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة. بجا عبد الرحمن كره أبي بكرة شبوه خبرسي قلت يابو بوفكمه از هر صبح دبینم ده هولی دعا دکی اینی اسمعو که تدعو کل غدات استحدکم دنگت استحدکم هر صبح ده هولی دعا دکی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. يا رب تا البدن مدو عافیت بدیمه یعنی بدن عافیت بدی بدن وجودامه. اللهم عافني في سمعي تا عافیت بدی گوهمه. اللهم عافني في بصري تا عافیت بدی جاومه یعنی جبو جاومه عافیت بدیمه. لا إله إلا أنت. جبلي تا تم معبودا بالحق تإله تنينا تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. تفي وقت تتكي إيفارجي سه نقله تكرار دكي تعيدها حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. يعني صبح و إيفاره و دعا هجي سه جارة تكرار دكي وتقول تدبجي اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. يا رب أحفظ خدكم تاش كفره و فقيريه. كفره يعني نانكوريه و إنكاره و فقيريه. يا رب أحفظ خدكم تاش عذاب قبره اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. جبلي تت إله تمعبودا بالحق تنينا. تعيدها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح ثلاثا. فيجي صبحجي سنقلات بيجي وإيفارجي سنقلات بيجي. فقال وجا بوفي جراغود نعم يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بهن ما پیغمبر خدا سحكر افدعا ذكر وأنا أحب أن أستنى بسنته. مدفع أبي ريچكوي بچم أبي باي ريسكوي بچم أويش خورا بكم ميناك أوي هولي دعا ذكر أجل باي قاسه هولي دعا ذكم و دعا ذكم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجا باوی گوت ابو بکرته پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هولی گوت دعوات المکروبی
او دعاين كاسن كاتي كربه كرب چيه كاتي طانجه و دلوي رحب اي دلوي رحب اي يعني طانجي كي خاتي سروي دعاين وي اون اللهم رحمتك ارجو يا ربي از الرجاء رحمتك ولا تكلني الى نفسي طرفة عين هنگ از چاوه خواه هل نمدینم چاوه خواه دادم و وکم تم حوالی نفسم نکی تم نهلی لپه دست نفسم دا و اصلح لی شأنی تعیش مشمرا سر راست بکی تعیش ما کار ما شمرا سر راست بکی كله جميع كار المشمرة راست بكي لا إله إلا أنت جبلي تتم معبودا بالحق تنينا أم دي صوت تكرار بك بدعاء هم بمع أم معنا ناكي اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي الشأن كله لا إله إلا أنت آمين. حديث حفصد ددوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس هات نقل كلام خد جرازبت بيجا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب پیغمبر خدا وقت بکتا تنگی که و سروی دلوی نرحت ببیا هلی دعا دکر لا اله الا الله العظيم الحليم جبلي وی خدای کو عظیم و حلیم تی اله ده تنینا يعني او خدای عظیم و حلیم خارج تی اله معبود بالحق تنینا لا اله الا الله رب العرش العظيم تی اله جبلي خدا تنينا او رب عرش عظيمة او عرش عظيم يعني او عرش عظيم يويا يعني اف عالمها حاكمية في عالم حميل دست ويدا لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم جبلي خدا تبي اله تنينا او رب السماوات آسمان و ارضية ورب عرش كريمة او رب عرش معظنة اللهم اصرف شره يا ربي ته نقنجو شر و خرابيا و سقنتيه و کربه شما دور بخا بله و شما بگرینه يا ربي هولي دعا دیگر پیغمبر خوده عليه الصلاة والسلام. باب الدعاء عند الاستخارة اف بيشا هل در حقه ودا اكو وقت مو استخاره بك استخاره چيه مو مثلا مو راستا کارک عیشک به و جا مو نزانه و عیش مرا خیره نه نخیره و جا مو بیجه یا ربی ده شانی مبده که اف عیش مرا خیره نخیره استخاره معناوه اوه مو درکعت نمش دیگه و دست میش دیگه درکعت نمش دیگه و درازی رازی یعنی مو بخوفت شه کل خون اگر مو و دعای دیگه پشتی نمجه مو پشتی و هر دو رکعت نمجه مو و دعای دیگه مو بجيار في دعاء ديك مو يا ربي هاي اف عيشه هشمرو خير به تب اواكب اصول كي شاني مبدي اشارات بدي ما استخاره ابا دعاء استخاره يعني طلب کرنا هوی کرنا رجا کرنا شانی نشاندانا خیره یا ربی ته خیره شانی مبدی. پیغمبر خدا چه گفت علیه الصلاه والسلام گفت که ما خواب من استخاره کسی که استخاره بکه محروم نامینه ما ندیم من استشاره کسی که استشاره بکه بشوره عقلمند را پسپور را بشوره کارکدا او پشمان نابه کسی استشاره بکه پشمان نابه کسی استخاره بکه محروم نامینه محقق خوده یه اشارت که بدته. حديث حفصة السسي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن. جابر هاتا نقل كده خده جرازبت بيجه پیغمبر خده وكا سورة اكي قرآن استخارة مدى هنكرن استخارة مدى زانين يعني كچا مو استخارة بكنا مش مگود كمو چاده که مو وقتی که مو راست عیشکی هات و جا مو نظام به مو قرار نکار بده یعنی مو نظام به که عیش مو را خیره و شره مو نظام به و جا مو بجیارا بیته اشارت که شانی مبده که ابزام که اب عیشه ها یک کرنه نه یک کرنه
بجو پیغمبر خدا ولی بجو پشتی و مو درک عن نمش بکه و دعای مو بخوینه پیغمبر خدا ولی استخاره مبدا زانین و حجکو سوره قرآن مبدا هین کرن مبدا زانین اذا هم بالامر فلیرکع رکعتین بجو پیغمبر خدا این تعریف هو دیگه وقتی که مروفک کت تنگی که یعنی کت سقنتی که یعنی بیقراری که نظام به هولی باشه و نباشه فلان کت سقنتی که ولی بلا رکعت نمج بکه ثم يقول بشتنجي هولي بيجا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم بيجا شحتو بده بيجا اللهم إني أستخيرك بعلمك يا ربي أب علمتا علميتا طالبه يا خيرش تدكم تزاني از نزانم يعني تب علم خواه ر نشانی مبدی و از تقدیرو که به قدرتی که اب قدرتا قوتش تد خوازم از قدرتا قوتش تد خوازم تا قدرتا خواه کاریا مبکی و اسألو که من فضلک العظیم اش فضلتا یا لطفات کرماتا یا مزن شتد خوازم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم تدكاري أنا كارم وتدزاني أنا ظانم وأنت علام الغيوب تا غيبا وتشتا نباندي تشتا أم نبيني ونبهيزي تواجه حميا ظاني تا علام الغيوب تا عالم غيبي تشتا غيب جي تبزاني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري يا ربي هجرت بزاني هجرت بزاني كو افعيشها شمرا خيرة الدنيا مدار و جيانا مدار الدين مدار و الدنيا مدار جبو دين مو جبو الدنيا ما هجرت بزان بي افعيشها شمرا خيرة وعاقبة أمري و عاقبة كارم عاقبة عيشمك و آخرت مدا جدين مرا جدين مرا و الدنيا مرا و آخرت مرا اگر تبزان به افعش مرا خیره او قال في عاجل امری و عاجله یعنی روایت داد بجا اللي جبو دنیا مو بو آخرت ما فقدره لی في عيشه بك نصيب ما شمرا تقدير بك بك نصيب ما وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري اگر تبزان به افعشها شمرا نباشه شر و دین مرا و دنیا مرا آخرت مرا فاصرفه عني تا برای وشم بگرینی تشم دور بخی واصرفني عنه مجيش و عيشه دور بخي وقدر لي الخير نخوكو چشم را خير به وش مرا تقدير بك يا ربي ويبك نصيب يا ربي حيث كانك او كيده به وبينك نصيب ما تشتش مرا خير ثم ردني ثم ردني بشتينجي مب وي كار راضي بك او كار تكري نصيب مب وي راضي بك ويسمي حاجته يبه دعاء بك كو او احتياجوي چه به كاروي چه به یه وی کار بین زمان که مثلا چه مسئله به یه وجه نوویجی بیجه شخورا حديث 704 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له بين الصلاتين من يوم الأربعاء قال جابر ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة جابر كنا عبد الله تنقل كنا خده شوي بوفي راضي به دبجة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح پیغمبر خده الوم مسجد دا مسجد الفتح دا مسجد الفتح دا هولي دعا كر يوم مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء رجا دشمه يوم الاثنين رجا دشمه و سه شمه و چهار شمه
روژا دشمه و سه شمه و چهار شمه مسجد الفتح دا پیغمبر خود هولی دعا کرد فاستجیب له بین الصلاتین من یوم الاربعاء. وقت بی روژا چهارشمه نقب هر دو نمجا دا خود دعاوی قبیل کرد. هر ویش بو فتح مکه، بو فتح مکه دعا کرد پیغمبر رب العالمین دعاوی قبیل کرد. قال جابر رضی الله عنه بجه ولم ينزل بأمر مهم غائظ، وقت کو کارک مهم و کارک چتین و شدید راست مهاتیا الا توخیت تلك الساعته از محقق و ساعت چه خال و ساعت دیارینم از چه خال دم و ساعت او ساعت کو پیغمبر خود او وقت کو پیغمبر خود دعا کردی فدعوت الله فيه بين الصلاتين يوم الاربعاء. روزا چهارشنبه نقب دل مجادا از و دعای دکم في تلك الساعة و ساعت دا الا عرفت الاجابه. انج وقت از بکم محقق از جواب دزانم، یعنی از آنم کچوا یعنی از آنم او وقت اجابته، وقت قبول کردن دعایه، چون که پیغمبر خود روی ساعت دعا کرد و دعای قبیل بی اجی زانم او ساعت او وقت اجابت قبیل بینا دعایه اجی روی ساعت دعا دکم. حديث 705 عن أنس رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ام لك پیغمبر خدا بی، ام لك پیغمبر خدا رونشته بی فدع رجل زلامك دعا کرد فقال يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إني أسألك. بجا پیغمبر بجا هولی دعا کرد زلامك يا بديع السماوات ويا بديع السماوات ای او خدای کو سماوات به میناک خلق کری ولی سپحی و به میناک به میسال خلق کری آفراندی. یا حی یا قیوم ای خوی حیات ابدی و ازلی و ابدی ای قیوم ای او ذات کو ارض و آسمان و یعنی سرخواه گرتنه، یعنی هشتنه وجود دا، یعنی هشنا سرخوا اینی اسألوک اش و اشتد خوازم اوه هشتد خوازم فقال اتدرون بما دعا. وجا پیغمبر خدا وقت دنگی وی زلام سحکر هولی دعا کر گا صحابین ده خونزانی وی چو دعا کر والذی نفس بیده دعا الله باسمه الذي اذا دعی به اجاب. ابو وی ذات صندوقم کو جانم دست ویدا اوی بناو ولی خود دعا کرد، بناو ولی خود بانکر خوده وقتی که تی بانکرن او جواب داده. بدیع السماوات یعنی او ذات خالق آفرینر آسیمانا و اف آسیمان هنده سپحی هنده به میناک و به میسال آفراندی ای خالق آسیمانا بدیع آسیمانا اف ناوک ولی خوده وقتی که انسانه که وینا و خوده بانکر خوده محقق خوده جواب و عبد خوده دعاوی قبیل دی که اوی تشتکوالی دعا کرد. حديث 706 عن عبد الله بن عمرو قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله كورا عمرو خاطر نقل كرن دبيجا أبو بكر خده جرازبه قد پیغمبر خده علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قد دعاي ولي مبدهين كرن مبدا زانين دعا نميج خدا و دعاي بكم دعا نميج خدا و دعاي بكم. قال بجا عبد الله كورا عمرو بيجا قل نخر قال پیغمبر خدا قال قل هولي بيجا يا أبو بكر وقت نمشكر هولي بيجا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي يا رب ما ظلم نفس أخوكر ظلما كثيرا ظلمك بر ولا يغفر الذنوب إلا أنت جبليتا تكس نكو گنها ببخشينا گنها عفو بك فاغفر لي من عندك تج نك خوا جم خوا گنها ما
بغفرنا گنهم ببخشنا إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم بگمان بشبهه تگلک عفوکری تگلک بخشنده ای و تگلک دلوفيني تجعل رحيمي يا ربي شلون عم تسوي دعاء بكي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم آمين باب إذا خاف السلطان اف بشه هل در حق بدايكو وقت يكش سلطان که بترسي یعنی حکمدار که بترسی چه قماندارک به چه افندم امیرک به چه پادشاهک به و چه آمرک به ظالم و جا وقت جه ترسایه که چه بیجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله كره مسعود هاتي نقل كنا خود جرازبت بيجا إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه او ظلمه فلیقل وقت يقول سرسر هوا ادارچی کبه یعنی حکمدار کبل سرسر هوا و جا سرسر یک شوا و جا او یک نحقیاویش ظلماوی زورداریاوی کبراویش غضباوی بخلاوی بترسی یعنی ظالمیاویش تغطرس معنا کبره و معنا غضبه معنا بخله بخیلیه یعنی وش ظلمويش نحقيويش زورداريوي بترسي فليقل بله لدعا بك اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت ما دعا خواند وجه كان معناه بيجي چه اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم یا رب خدای ما ای رب هفت آسمان و رب عرش عظیم کلی جارن تش مرا ببا پارزگر تو مش مرا ببا حمایتکار تم حمایه بکن ما بخبر حمایه خدا من فلان ابن فلان همبری فلان کره فلانه فلان کسی کره فلان کسی تا همبری وی بو ظلموی تم بخی بر حمایه خواه مبر حمایه خواه بخی اش فلان کسی و کره فلان کسی و احزابهی من خلائقی که و طرفتارن ویجی شوی و طرفتارن شوی وی و طرفتارن وی یعنی وی و زلامن وی من خلائقی که او کو مخلوق انتنا یعنی وی ظالمه و قوات والمت بره لبله مخلوق انتنا تا خلقان تکوری و أن يفرط علي أحد منهم یک در حق مدا زیده بچه زیده گاویا بکه او یطغا یعنی یانجی نحقی علم بکتمه به پاریزش واینها عز جارو که حچی خوابوش بر حمایات او عزیزه و جل ثناؤ که و مدح ثناء انت مظنن تلایق بصن ثناء مظنی ولا اله الا انت جبلیتا تبي إله تبي معبود تنينا حديث حفصد هشته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس هات نقل كرم خود جرازبت بيجا إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك وقت تشوي حضور سلطانك بهيبت ولي سلطانك ولي خوفناك يعني ولي خوفه خل دل عن صاندا وقت شوي حضور سلطانك مظن سلطانك بهيبت سلطانك يعني خوفناك تخاف أن يسطو بك بجا تبطرسي يه نحقي كلتك تش نحقي ويج ظلموي بطرسي فقله لدعا بك الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك
وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. بلا 3 جارة و دعا بخوینه کی چه حضور السلطان کولی بلا 3 جارة و دعا بگه. معنی چیه؟ الله اکبر، خدا هری مازنه، خدا هر کسی مصدره. الله اعز من خلقه جميعا، خودش مخلوقات خو همیا و بهستره، یعنی قویتره، عزیزتره. قوتوش سر یا هر کسی را، جميع مخلوق وی قوتوی سر همیا را. اللهم اعز، الله اعز مما اخاف و احذر، خدا قویترش و چه قوتش تا که اجه دا ترسیم و اجه دا پلینم، اجه خوفه دیکم. و اعوذ بالله الذي لا اله الا هو، اس حفظ خادکم بوی ذاته کو جبلی وی اله معبود تنینه. هو الممسك السماوات السبعه، او هفت ازمام حواوا دالقان دی سکنان دین، افقاستیر و حیو و روش همی حواوانه، افقاس جسم مزن همی بستون و حواوا سکنینه. و هو الممسك السماوات السبعه ان يقعن على الارض، یعنی سکنانه و ناکبن سر ارده، نارجین سر ارده. الا باذنه، اف همی باذنوی هولیا. من شر عبدی که حفظ خواهدی که بتا و قدرت آتا و عزت آتا، من شر عبدی که فلان، شر و نقنجا عبدتا فلان عبدتا، نووی سلطان جی اشارا بیجه دل خدا. و جنوده و اتباعه و اشیاعه من الجن والانس، چه جن چه انس، اوین عسکرینوی، اوین تابعینوی، اوین طرفتارینوی. حفظ خادکم بتا بقدرت آتا و عزت آتا شوی فلان کسی کره فلان کسی وش عسکرینوی وش تابعینوی و طرفتارینوی، چه جن و چه انس. حفظ خادکم حمیا. اللهم کن لی جارا من شرهم، یا رب تا شمرا ببا پارزگر، شمرا ببا حمایتکار شر و نقنجاوا، شر و خرابیاوا. جل ثناؤک، پاستو ثنایتا، پاستو مدح و ثنایتا گلک مازنات لایق گلک پاستو ثنای مازنی. و عز جاروک، حچی خباوج بر حمایت دا، حچی خباوج پش پرداد دا، او عزیزه او قویه. و تبارک اسمک، نوتا مبارکه، نوتا منزهه، ولا اله غیرک، جبلی تبی اله تنینه. 3 نقل دعای بگه از ناخده یش شر وی سلطان ظالم خلاص ببا. حديث 709 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ديساش ابن عباس هتا نقل كرن خود جرازي بيجا: من نزل به هم أو غم أو كرب أو خاف من سلطان فدعا بهؤلاء استجيب له. من ابن عباس هتا نقل كرن بيجا: من نزل به هم، کسی کو هم و خمک بسره، او غم، هم یعنی قایگه، یعنی محزونیت، او غمون یعنی خمک کدرک بسروی، او کربون یعنی سقنتیک بپیشوی، او خاف من سلطانن یعنی حکمدار که بترسی. فدعا بهؤلاء، و دعای اف دعای نهوب به و دعا و جمله دعا بکه استجیب له، دعاوی محقق قبیل ده. أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن، إنك على كل شيء قدير، ثم سل الله حاجتك. معنى دعای چیه؟ اسألوک بلا اله الا انت، لا اله الا الله کلمات توحید شخورا دیگم شفاعت جی مهدروان اشتد خازم یا ربی. اسألوک اشتد خازم، چشتد خازم مهدرا، چشتد خازم لا اله الا انت، جبلی تبی اله تنینه، کلمات توحیده. رب السماوات السبع، تا رب 7 آسمانایی، و رب العرش العظیم،
رب عرش عظیم عرش مازن و اسألوك بلا اله الا انت از دیسا اشتد خازم مهدرا كلمات توحيد لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب العرش الكريم رب حفت آسماني ورب عرش عظيمي عرش كريمي وأسأل بلا إله إلا أنت ليس أشتد خازم لا إله إلا أنت لا إنش جبلي تتبي إله تنينة أب في بمهدر به اشتد خازم رب السماوات السبع والأراضين خدان هفت آسمان و اردایی هفت آسمان و هفت اردایی و ما فیهن چه قطشتل فاداجی تخت خدان همیایی اینک علی کل شیء قدیر به گمان قادر سر هر تشتی بلا هولی بجه ثم سلی لها حاجتک پشت اینکه دعا احتیاجا خود چه به بلا ویجی بیجه بلا اول هولی دعا که پشتی بیجه یا رب محافظه کش فلان کس فلان که دعاوی چه تشال دلوی را در باز به چه بلو واجبین زمان بلال وده بسکنه حتی در سکده بمینه خیرو خوشیه دام